pagi. Hari ini kita mau pergi ke Taplau ya. Mana kita leh? Pantai. Taplau. Taplau ya. Oke. Agam Padang halal dua datang yuk. Hey, yeah, 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 yeah. Mereka bilang begini begitu, aku harus ini, aku harus itu. Mereka bilang begini begitu. Selama ku senang, tak perlu ku ragu untuk menjalani hari-hariku. Selama ku senang, tak perlu ku ragu. Mana kita leh? Taplau. Ngapain? Mandi-mandi. Mandi? Iya. Boleh. Main air aja. Oh, yang air. Ini juga kopangan leh. Di mana? Mungkin lupa di pantai. Daerah apa? Kalau jalan berdua tuh lupa sana. Ya kak. Mana? Mana kak? Tak bisa main lo. Kata mak SMA. Halo. Itu bawa pesantren kata. Ini nama. Ada dah. Dah tuh. Oh iya nak. Aduh. Duhai cinta Tapi, Kenapa harus duduk basah ntar leh? Pepsi aja besarnya. Pepsi tak ada. Apa nih leh? Oh. Kok Pepsi lah jalan, Be? Apa? Kok tetap berjalan? Bisa berjalan kan karena ada air. Jalan ada dia ada tarikan. Kita lagi. Kemana kita lagi? Yalah. Mana sandalnya? Tunggu baby ini mah. Mana? Itu ah. Nah ini ya. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Now 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.